mbifurije kugira ibihe byiza cyane aho muri hose ku isi. Reka ntangire mbisikizaho ejo nababwiye ngo u Rwanda ruzakina kuri 13 no ahubwo mayikuye kuri 13 match bayijyanye ku itariki ya 12 muranyihanganira. Aka rero ejo aribwo Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Kavere yakonfirmaga yuko match iri kuri 12 akazaba ari ku isaha ya saa moya z'i Kigali saa 10 z'Ipraye. Rero nibwo u Rwanda ruzakina kwa 4 w'icyumweru gitaha 12 z'ukwezi kwa 11. Bonne chance rero ku Mavubi. Reka rero tutangire ibinyamakuru byacu duhera mu gihugu cya Espagne. Cyamakuru AC kiragaruka ku ikipe ya Madrid yabashe kwitwara neza cyane itsinda ikipe ya Inter domira ibitego 3-2. Akaba ari ikinyamakuru gishimira cyane Rodrigo kabisa ndetse na Vinicius watanze umupira uvamo igitego rero cya gatatu. Amakipe rero nyuma yo kunganya ibitego 2-2 rero ikipe ya Zidane ariko ikagaragaje intege nkeya cyane gutsinda ibitego 2 hanyuma birangira bavyishyuye, ariko Rodrigo ndetse na Vinicius binjiyemo basimbura karebo baje gukurayo ikipe ya Madrid. Marca ikaba ivuga ati barahari cyane abasore ba Zidane. Akaba rero Rodrigo bamushimira cyane ndetse na Vinicius watanze umupira uvamo igitego rero hanyuma abo basore bombi rero bakaba basovye ikipe ya Madrid rwose bayigarura muri course yo gushaka atike kuzarenga ya majonjora ya UEFA Champions League. Cyamakuru Marca kandi kinagaruka ku ikipe Lokomotiv yanganyije na Atletico Madrid igitego kimwe kuri kimwe. Rero Atletico nayo inota ikaba yarisize hariya mu gihugu cy'Uburusiya. Uyu munsi akaba ari match rero nziza cyane. Sevilla ikaba igomba kwakira ikipe ya Krasnodar yo mu Burusiya. Akaba rero ikinyamakuru Estadio Deportivo kikaba rero kigaruka kivuga kiti kabisa nyuma kwitwara nabi cyane muri championa imbaraga bakagombye kuzikura hangaha kuri uyu mugoroba. Affaire à suivre. Sporting Catalunya yo iraduha rendez-vous uyu munsi. Barcelona igomba gukina ikipe ya Dinamo Kiev ni ku isaha saa 4 z'i Kigali, ariko ikipe ya Dinamo Kiev kabisa ifite ibibazo bikomeye cyane nyuma ya test rero za PCR kabisa iganye abakinnyi 13 bonyine gusa. Akareba bari buze kuri feuille de match rero bari hure n'ikipe ya Barcelona. Ikinyamakuru kandi kivuga ko Messi ameze neza cyane ari nawo mwanya wo kugira ngo afungure konte ze z'ibitego yongera terekemo ibitego byinshi. Mundo Deportivo ikatubwira ati hari ibyiza ndetse hari n'ibibi. Ibibi rero birimo akabaro ko abakinnyi b'ikipe ya Dinamo Kiev kabisa kubera ikibazo cya coronavirus rero ni 13 bari bwitabire gukina match n'ikipe ya Barcelona. Hanyuma ibyiza birimo nuko Messi agomba ngo kugaruka kabisa ku murongo wo gutsinda ibitego ndetse bakanishimira cyane kuba hamaze kugaruka rero Ter Stegen ashobora kuza kujya mu izamu. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport yagaruka kuri match Inter domira rero ivuga ati Inter yikoreye nabi cyane kabisa. Akaba rero Inter yatsindiwe mu gihugu cya Espagne ibitego 3-2. Akaba rero Conte rwose ngarareba uburyo azagarura ikipe ku itariki 25 z'uku kwezi rero ubwo azabakina n'ikipe ya Madrid match yo kwishyura. Corriere dello Sport ikavuga ati ni ikosa rya Inter kabisa. Inter rero ikaba yavyitwayemo nabi cyane rero itsindirwa mu gihugu cya Espagne ibitego 3-2. Antonio Conte we rero nyuma y'match avuga ati turimo turakura ariko dufite amakosa menshi cyane. Corriere dello Sport ikagaragaza rero kuri Diego Armando Maradona bakagukora rero chirurgie cerebrale kabisa mu buryo buririje hariya rero Buenos Aires. Akaba yanaje kwikorerwa kabisa muri iri joro ryo kuyu wa kabiri rishyira kwa gatatu rero akaribwo yaje gukorerwa operation kabisa. Muzima ntabwo umeze neza cyane kuri Diego Maradona wari umaze iminsi 4 aserebuye imyaka 60. Akaba rero nuko musengera cyane kabisa. Nabonye n'abafana benshi bari hafi ya hospital rero yamukoreye operation kabisa. Ntago ubuzima bwe buhagaze muri leta nzima. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza. Cyamakuru The Sun kikagarutse rero ku ikipe ya Manchester City yatsinze Olympiacos ibitego 3-0. Ferran Torres, Gabriel Jesus ndetse na Joao Cancelo kari batsinze ibyo bitego. Hanyuma ikimakuru kivuga ati kabisa Ferran w'imbaraga nyinshi cyane ati miliyoni 21 zamutanzweho kabisa. Nimwe muri transfer y'ubwenge ya hatari kabisa. Umwe mu basore bari dangerous. Demel nayo ikabe yungamo rero ivuga ati Ferran Torres uri fabuleux, umusore rero umuhanga cyane kabisa uteye ubwoba afite skills za hatari. Akaba rero umusore ikipe ya Manchester City yakuye muri Valencia. Umusore afite imyaka 22.248. Akaba rero amaze gutsinda ibitego muri match enye zikurikiranye muri Champions League. Akaba ari umukinnyi wa gatatu ubikoze mu mateka nyuma Mbappe ndetse na Braut Haaland. Hanyuma kandi Man City imaze match 14 muri group stage idatsindwa, itsinda match 11 inganya 3, itsinda ibitego 40 yinjizwa 9 byonyine gusa. De Mila ikabigaruka rero ivuga ati Gabriel Jesus yaserebuye kabisa nyuma kugaruka mu mvune kuko yaje masimbona cyane nubwo byamutwaye iminota 3 yasaterekamo igitego. Rero akaba uyu musore ategerejwe kuza kureba ko yabafasha rero kuri match bafite muri weekend n'ikipe ya Liverpool. Tukivuga Liverpool, De Mila ikabigaruka rero kabisa kuri uyu mugabo witwa Jota za Jota inshuro 3 kabisa. Akaba ari hat-trick rero Jota yakubitiye mu gihugu cy'Ubutaliyani kabisa arasi ikipe ya Atalanta. Hanyuma ibindi bitego bibiri byatsinzwe na Sadio Mane ndetse na
Monsara 5-0 bafunga mu ikipe ya Atalanta de San, ikavuga ati intwari ya hat-trick kabisa ikomeje gutsinda. Akarero umusore muri match enye amaze gutsinda ibitego 6. Diego Jota umuntu witwa Firmino yitonde cyane, hano hari ishanyarazi ryaje rwose, uyu musore ntasanzwe. L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa ikaba garuka rero ku makipe ari bukine Champions League kuri uyu munsi. Ikipe ya Chelsea na Rennes bagomba guhura. Chelsea idafite Kepa ndetse na Pulisic rero iraba yakira ikipe ya Rennes idafite abasore batatu bakomeye kabisa, arimo Rugani wa defenseur bakoye mu ikipe ya Juve, akaza kandi umusore Eduardo Camavinga ndetse na Mbaye Niang, abangaba bose bari hanze kuri iyi match yo kuri umugoroba. Rero Chelsea yanasabwa kureba ko yakitwara neza cyane ikabona amanota yayifasha cyane. L'Equipe kandi kagaruka kuri Paris Saint-Germain ikaba iri bujye gusura rero ikipe y'abavandimwe ya Leipzig. Ikinyamakuru kivuga ati Paris Saint-Germain rwose irahura n'urukuta rukomeye cyane, akaba rero umutsozo wo kurira kuko Paris Saint-Germain ntifite Neymar, ntifite Mbappe, ntifite Verratti, ntifite Icardi n'abandi benshi cyane. Rero irajya mu Budage kureba ko yashakayo resultat, ariko ntibyoroshye kabisa, mu gihe line up hangaha uyireba hangaha rero akaba ikipe y'abavandimwe ya PSG irashora attaque ya Sarabia, Di Maria ndetse na Moise Kean. L'Equipe kandi kabigaruka kuri match ya Dortmund ndetse n'ikipe ya Club Brugge n'izindi match nyinshi cyane. Ureba hangaha rero ikipe ya Dortmund iramanuka idafite Mats Hummels na Emre Can, ariko mu Bubiligi ntago byoroshye, ni match imwe muri match zikaze zinaremereye cyane kuri umugoroba. Zenit ikaba iri bwakire ikipe ya Lazio Roma. Rero Zenit iraba idafite Malcolm ndetse na Sardar Azmouni wa Messi w'umunya Iran, mu gihe ikipe ya Lazio Roma iraza kuba imanuka idafite Ciro Immobile, Luis Alberto n'abandi benshi cyane kabisa. Ikipe muziki ifite abakinnyi benshi cyane bari hanze. Ferencvaros iraza kwakira ikipe ya Juve idafite Matis de Ligt na Demiral ndetse na Sandro, ariko Juve irakomeye cyane kabisa iracyahari. Barca irakira Dinamo Kiev, Barca idafite Coutinho, Araújo ndetse na Umtiti, mu gihe kandi ikinyamakuru kiratwereka rero abangaha abakinnyi bashobora kuza kuba babanzamo kuri aya makipe yose. L'Equipe kandi karagarutse kuri match iri bubera Istanbul. Man United rero irajya gusura ikipe ya Istanbul Bakashkehir saa 1:55 rero z'i Kigali. Ikipe ya United ntago ifite gusa umusore w'umuhanga cyane witwa Teles, ngo yamaze kwandura COVID-19. Daimel ikabigaruka kuri Harry Maguire rero akaba yasubije critique zakozwe na Roy, akaba rero Roy Keane yaravuze ko Man United kabisa abakinnyi bafite ari abakinnyi bagwirirana, nta muri deri bafite, nta kintu na kimwe. Yavuze ati Roy yaribeshya cyane kabisa, ahubwo dufite kirenza abarideri, mu gihe kandi umutoza wa Regan Solskjaer yamusubije amugira ati Roy nkunda kumukurikirana cyane kabisa, akazi ke ni ukuvuga, twebwe akazi kacu no gukina umupira. Ni atare. Daimel kandi kabigaruka kuri Ryan Giggs rero ikinyamakuru kivuga kitafite amafaranga, afite ubusitari, afite ibintu byose kabisa, midari, akaba rero kubana n'umugore we kabisa kari cyo kintu kiri kugenda kimucikaho intege. Ikinyamakuru cyumiwe cyane. Kika rero ikinyamakuru kinatuzana inkuru kituga ko Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Wales match bafite 3 ziri imbere mu Finland, Republic of Ireland ndetse na Leta Zunze Amerika, match ya gicuti. Akare imikino yose rero ishobora gutozwa, arahabwa amahirwe nuko yafatwa n'uyu musore witwa Ashley Williams, mwamwibuka cyane kapiteni w'ikipe ya Swansea mu myaka yashize. Akaba rero ari we uri gushaka badge z'ubukoci, ariko ashobora guhabwa amahirwe rero kuba yatoza iyi mikino 3 iri imbere. Rero reka turebe aho byerekeza kabisa. Giggs ntago bimworoheye nyuma yuko asagarariye umugore we muri iyi weekend akamutera inshyi, rero birasa nkaho hari hatari cyane. Desamire kadusoreze rero kuri Rodrigo Machado, akarumwataka w'ikipe ya Leeds, ngo rero akaba yamaze kwandura coronavirus COVID-19 ndetse n'ikipe ya Leeds yamaze kuyikonfirma. Desami ibe byiza cyane.